Ebreno so edem ahaya Sompa 106.5 FM Accra Ebran Society Ghana today. Ebremo na Ghana today no eye Jumedia ye de si homa oman mu ensemo a trendy newspapers abedwa so online portals any website ahodo de wo mu bia no na ye de atomonim enti meneme doba kwakwa mpoma ewo ha Obrempong eti de ubokrata no abai bebo so tew ye wi ana ye the trending stories abanwumako ahodo a wo mo ebo ye chidom ama na di mu ebi eye time heba mixture eduro no wo mo eka ho ena ye de Ebremo Hajia special local food kasa natural mineral water Pepsodent cavity fighter Twisco energy food drinking so edi mutintemai wo mo eka ho ema bibia ekoso wano multiple question for bell beverages wo nyina aka ho nti we na menko na mema medoba kwa aba Obrempong na bibia boko de mami nyame adom obi simi musa se wo che no eye obranda na se wo bibintia wo hyeche asem kese pa aba na mabusa no okay ene wo de dwene ho sie okay na papers be na deda wonim na embo so edu akire na mamo yima no me wo Ghanaian publisher wa ha okay and the new publisher and the publishers no mo publish here pa mo publish all right the new Daily Statesman enso wa ha sei and the new Crusading Guide wa ha and Chronicle enso wa ha Daily Guide enso de kakra aba wa ha sei yo mesumi wo the Ghanaian Times e wa ha Ghana's most authoritative newspaper e wa ha na trending stories so ye de bi ebeba bifa NPP amanyoko ho ensem wo nenanam social media platforms ahodo no eno nso enenam ho ani omanfo dodo no a edi ho nkomo NPP de na bronya asem no eno eka ho pa efa general secretary a watro krata de akoma disciplinary committee se omonto nsamfre no eno nso so trend ewo social media platforms ahodo eti ebeba ni nyina so nemom no yen chance na wo greetings bi wo dofo bi o ha wo pese wo di greetings Emmanuel Bra your Facebook page Sompa 106.5 FM Accra wo like page na wo share na wo de wo birthday greetings bia wo de ma wo dofo bia na wo de atodo nti Obrempong yenkwe yo ene me de the Ghanaian publisher na me de hyase e wa ha na ase hokra no ene wo de aba me hyase firase na me de akosoro bottom up approach na me yi na page 2 na wo de aba se CID wo mo na ye ka kire wo mo se Justice Iye Nikolendi na afi Richard Jakpa wo mo hwehwe wo mo nsemu na yes the Republic versus Atoforsen and two others wo mo try an mpanifo we say wo mo do ho afore mo pa na o hwe Richard Jakpa ni mfoni eda ha na waji ni chichi me chei bi na hye no me chei bi pepe correct one na hye no eno ho ewo page 2 ewo the Ghanaian publisher mu page 3 hono a and wodi aba no wache se Mampani John Dramani Mahama waton sa de afre civil society organizations e Ghana ha nyina so omra na galamse nkomo no ka ho ayesa mframa amfa ho kura efa abusuane ho efa ye nyina ye ho eno nti omra da yen sesa ho adwene se ne ye betimi aboa na bibia nso etimi akonkan pa na galamse nkomo no na editorial we yesemfo adwempo ya wodi aba ewo the Ghanaian publisher mu and what you say Ghana mampani we dey ayesa yi asensan bode no wasi wasuma na ne be wo wasi Ghana fo nyina hia chaupa kase pa de free mampani ho ewo galamse ntokwa no ho sanso we opposition ne nsam wo kan anya no ba ye wo ye we opposition na nim se declare state of emergency ye yie na nim se de we to high de we to ye yie wo ye calculations nyina we opposition wie ye ansa na Ghana fo de abanwa na ma wo mo abetena so nti waba no de na yo san ka ye ne san ye tie no a ena nso wo hu kotoku ano ena de krowa e de asemu no nti Ghana mampani Bramontain be pa Ghana fo nyina chew na Ghana fo de be chew we eye semufo adwempo ni awode aba ewo the Ghanaian publisher mu na eno ena afutuo bi a pani a ono tworo sa akrata ye friend Kwadwa Aferi wode aba eno wache se mampani wo pese uja galamse o stop galamse wo pese utu ase ene ese saade a wo kire ne kwampa no ba bia tete atempo no ne kwampa na da no wo se mampani nkofa so won fa nsase no man nsase wurafo asase wurafo land owners no yemfa mo nsase ma won enhemfo ene wo mo nsase ye wo mo dia no ye de nsase ne ma won wie ne ye ka che so bia ma na nsase ho ban ha wo mebo nsase ne ho ban na emom se ye ka nsase ne de e wa ban ho aban asase ntini ye pa bia na ye de ye dia ene anhwe yi agalamse no ye ntimi ntu ase na Obrempong na se asase bia na wo mu se nananom na ye the custodians of the land
ena aban so wo mu de nanso so wo mu ne ton sase no no ehɔ na wo mu ne ton sase no nti enye sase aban no ni control over all the lands ye won sase a ye hye da etwa se we di aban sase eno kwa nananom ena de ma ebi to say University of Ghana sase say nananom ene twae Legon hini ne twae ena omo de ma aban but nananom omo na still ena ayi nkran ha wo pasase ato anye ayi nananom ho na obeto eti baby ye galamsey me patwa ahemfo ni ho wo mo ho obi betimi aba obi asase so be galamsey wo bro hini nim ho who born dog sa wo ne hwan se bia wakɔ ba bi se me kwakoto agude na enim ho hwe eye impossible eti nananom ne ye wo mo firi mo nye yi nana ayi doma hene e kan asem bi se o se wo hwa na wo bi firi nkran e de nkra ta aba se aban se o metu agude Wabreko aban no kra no wa me consult wo hene nso eno so so ye issue asese ye hwe efi se aban no de krata am obi se wo metu agudi a esese eye partnership with nananom ene aban ene eye etisa obi abefa ho adidi ene wo ha no obi aye fake letter no de aba wo se aban se memra na me metu box site wo ha na ya bufu wo mkra se wo ko no ye se prospecting license na de ama no enso ko nutu asase ni dane ni nyina prospecting mponi prospecting mponi eti galam se ko no de ano hye say abanya kase forest reserves no ene ensuo ni nyina ye security zone a ya de papa na no na me ne chairman wuntu bi be ya adwene se hwe na abanya nye te se farasi ni wo hye mra ne mawo a no de no na manchai obeka che say ye fasting nko no odidi farasi for ne sa wo mo keke o mani mi chenya me so mpa so mo pamu ahoden sa na asofo ni bitie obetimi begira badwam no kanyame asem don fornicate ne so no obo adwaman oh enti most people they don't practice what they preach enti ya best say aban no practice the obe preaching we see security zone e oduro ne ye beche wo a when na nkrofo na amfa ho amfa kira anko ana ne nkrofo na amfa ho because na say bia me constituency chairman ana constituency secretary ana say me ye we fisi ekrom ade enso ye say no security zone tu nko bi etimi ko eti batebasa aban nkrofo betimi akọ se ne aya okohwe se obi edi ho a wo ya ne se wono afa ho no de ye de oye but wo no fa chi betimi achew eti se aban ne betimi ama ne wode ne na tintim formatia wono ane nkrofo de a o enia Obrempong ya na mo kwantempong papa so aye betimi efise indeed galamsey ne haye say eniama ne nuro no omode yi na wurawura ye nuane mu nyina ma me ne wo kan pediatrician bi de aba wo daily statement mu o say saade no a ekoso a ye mpotem ye nsase ye se no e wo nsunsanso e wo ye mampo so wie eno na ne wo be wo akwada kete ese wo kidney problem an say etimi be fa nsuom mo ena nsuo no anso ne ye de ewurawura nuane nuru nokre ena no no oba pemfo wono so ana oba wo fa yefunu no wono ando ko nsuo yayi ena no kra na omo say vegetables a eba montene so yi sa heavy metals ya omo de yes a ayi ni nyina bi wurawura cabbage ne carrot ne sa ni nyina bi wurawura you serious ena form sa enti se wo koto say yan ye vegetables ye salad ni adi wo koto no wan hyeda mfa nkyene eno kura na no ayi omo se eno I think say me ndana na akwasi ada ne mu baako ye ne doctor bi e friend no Omaima Arab ye ne kasa mo kire say no amount sa heavy metal na ye kana unu wan say den wodi nsuo hia ne nkyene wo pa fa kwato pom enya he sa no oka o se enya he first no kura no ye nananom se bia abua bi kra ya ma abua bi na abua no kra ya re wono ho na ja wonya kakaduro ni je ne de wo wura na ase so ne garlic ni ade hwentia wo se emfa na wo de wura wo bo se ayi abua no ho yare ye nyina na what grill anase watoto anase wanoa na first kra se uko sensuo na nsuo ne nyina wo nuo nsuo no so na wo so ne so a na wo no mu a eye kroje no wo mu si we di entisa heavy metals we ne sa mercury no a efa tesa ne di afa aduane na ankasa aduane na da ne mercury ntina no ayi agbogbolosi edwakasiem ho ma no etonton atosode ne sa ne mai wo mu so de baase wo mu de ma me bi so waton kontomire 10 years ni ohun kontomire esa ya wo hu eno wo mu ka na ma me ne say the fact say ye green the fact say you're fresh how do any no doesn't make it safe for you. Oh, say be a green na you're fresh and don't say you safe for bibi nim e wo na wo fa wani hu
eti Obrempong na sese no wo se ye be ne dan na ye kodwa so edidwa bia because ye wo ma ye no aduane wo fie wo sese futu obe na wo de man afutu a na no dok de man ye ne se sese pan idie afutu ne gina aban ho ye ntimi nya ho hwe ade na didi mu awie because nia ono ye betimi de a nia odua cabbage nia odua carrot nia odua green pepper ya obehia nsuo di aguso no nsuo eso di guso no nye nsuo ese eye galamse nsuo ya sa ri ena eso di guso ene ne betimi age yen eno nko a eno pe ene yen ko spiritual say physical amwa yen ko spiritual ye fanya mpaibo mo enti no say wunya aduane bia akoto ne ma firidwa so ba na wa committed to God oduma nkoma mo ho ban mai na kan che ne say onfa ne mogya ne nso ne so ente ho ma no kore say wo so wo boni import say damrama na say ne mogya ne timete ho e ma ne be suchirema etue suchirema aduane a makuri wo mu na wo timete ho it is say physically ni ye hu hwie nye ya yen ko spiritual okay because spiritual no obetimi a filter in e de amai otimi ade nyina ye na say makuri ni ade nyanyo no na boy e form na asase ne anwea ne say ye ne de it is say physically no ti yentimi nya hu hwie this yentimi ntwan aban it ye move to the spiritual realm okay it is spiritual realm say wo kodi dwaba naja won so what gutable so na don say guso no akache onkonkuru se me de aduane bibia wo mu bia nya bia fa mogya ne tre ho na ebe ye kura no afa nsuo no wahira nsuo no so no wahwie de aguso because bible no say ni ye bie ya no kura ne ama na adwuma mo ene wo se de nkwa ene wuashi no na we speaking life over the food items saban ntimi ni say e spiritual ya de because saban ntimi mo ye ne won ntimi nyame de ye wo ye boafo no kure oye boafo ene wo tene ma ho evi say ye bone krotimi te ho ne ye aduane so betimi ho ama ye say so no na bo aduane evi so no na bo no wate ho ama ye nti aduane no ye nyam di kodru fia ene ma no ntosode ne ade ne cabbage ne carrot mo ne ade no wo mo sese ne nya wurawuram na ye se nkyene kra ne dien wo de ye dan so hie dan da so wuram di a ene ye gise ye de nu Yesu mogya nim na Yesu mogya ne te ho ma ye amfa ya fe ye dia na ayen shira ma ye sha ewade ma ne yen shira ma ye ni padua na aboa ye enti yen kwai daily statement na me gina mu a pediatrician yi ka say ma me mfa ho de ne nto aso tew na no so sane na me kan e wo the Ghanaian publisher mu no justice Yeni Kolendi ene Richard Jakpa wo mo nsam no ayese atoforcing and two others wo mo case no wo mo de wo mo nsa ko wurawura mu de wo munutu enyina no nunum se ne sebe predia sapra ko didie no yese e ha dwene pa nti criminal investigation department of the Ghana Police Service wo mo nya hwehwemu e wo ensam ne ho na ekuo bi sode wo mo nso se Attorney General wonyi ne ho firi adubu ahensem no no wo beye pa de a wonya hwehwemu fresh wine na emom nya se ne a yokofo ana ne nipa bi kanti orafo esinti omuntu se adubu ahen wonya ebone bia Sunya Traditional Council so wo mo se Akwaba Festival no wo mo apa ho ntoma anya sem kuma bo achaje akọ Kiremanten kura kaneden ne ho wono so ese MPP chairmanship position no wonya wobedi enti ya womo enhwe na womo nto aba no emfa ema na bibia nso entimi enye fine eno eye nia daily statement enso ede aba ewa ha sei we Obrempong mami for the Ghanaian Times emra Ghana's most authoritative newspaper na wo share ni mo mampani His Excellency John Dramani Mahama mfonyine edaha wase wone civil society organizations ebehia ede afagalam say illegal mining no ho nyame adom afiada na sanhye mu ne beba so na fiada nhye mu ni nyina no botaye ne ye ba akopɛ ekwan ba so na illegal mining wo fa kwati kwan so ne sebo kwan so na wo mo eye ya se yensu esa yensase no ye betimi abubu wo mo apre na de etosmienu Water Aid Ghana wo ma launch 18.9 million Ghana cedis wash project ewo Upper East region na boa na nsuo no wasema ne ye kan se nsuo no se nkoye na ye de gu eniema no so kra na edo hawo ene abenidie abasere be ye beboa ama oman na fa ne ntuma pefra Ghana's water resources decline from 1,900 cubic meters per person in 2016 to 1,500 now. We hwehwemu kakra empanifo aye edi ababe tudwa sese nsu a ye de manipa se wo mo ebenum ebedi hu dwuma no eso ate papa we ye hwehwemu kakra empanifo aye edi ababe tudwa na Ghana empanifo se ya nhwa de ebedru no bedum pempansuo bi a ye fra bibi water stress eti ensuo no ye nya ne se de ye sipe no na ye nya ne sa Dr. Mauli Lomo, our head of policy, planning, research,
Monitoring and Evaluation, Emma Water Resources Commission. One of the answer me too. Ebra womo market World Rivers Day. One crying. And was baby Ghana edru ni yensuo no enye safe kra. And na womo munya ensukroji enom ensua ehu twa na kakra bi. Kakra eti esotia na etie womo ensupa so womo so no esotia na etie. German government to help Ghana strengthen regional security. We German ambassador to Ghana, Ora Frederick Lanshoff. Ninsem odi atu dwane say oman no pese womo boa oman yi na say Germany won pese womo boa oman Ghana na bamba ho nsem ejina ye friend regional securities. Ye nyina ye nim boko ho nsensem ena boko nso so wo hye aman a nipa womo etwa ye ho ahia se wo hye Cote d'Ivoire na Burkina Faso ni ade no a sa insurgents no wo matimi aba be wura ho jihadists for no eti the friend regional security no here say oman Ghana north south east and west ye betimi hu se bambo nya bamba emu den eti Germany anasa German government so mpese wo boa ye wo sa kwan no so se da be ye betimi agina yie na emma insurgents no atutrafo no embonwuram na omubo wuram a wan hwa de bebre ye no be yo ha woni ability ntom be boa ye na ye bamba ho nsem no etimi agina we eye the Ghanaian Times de obokrata no migina the new crusading guide mu na kratafa to sudu e ho na mawira ko gina yi wo kire se atoabo nipa ewo atoabo na se womo ewo atoabo krom e kire se womo ne womo henetin tontan womo ne natwa etonkwanta pai eno ano no asem ka bi eni akiri na ba ku bi wa ha ye hu hia pa wo kire se na no page 3 ni page 10 ho nyina wa spread ne correct e de agu ho covid-19 ye ba ye ehun sika kakra na ye de ekokoma ahemfo ni bi we ye the new crusading guide ne de aba yesi sika no ekodu ahemfie ba ku bi no sika ni nyantaban etu yira ya besi ne ye hunu sika no enti wase covid-19 cash vanishes from ohinifie ohina sika no atimi ayira ayex case pa sem kase ya the new crusading guide wunya bi a page 3 and page 10 ho nyina wa spread ne kama e de agu ho anas arame ya anas wono so na say wa emerge as global winner in bold journalism we are gaming fusion for and this abas body kese e de amana chese no kre wo yo nipa bi a wo bone homo de ne pa ya wa akukuduro so betimi aboa na nsantwa adwuma no etimi akonkan na maami ayi ukopiemu wakwawu a nanan matran kodwansa aseso no ahemfo ye wakwawu ensase so nyina na ye kase won chese abetifi referral hospital no a na no wonde ya amanyosem na besi ne wo mo antimi anwie a aka nsinsimu no wona meye womunwie na sa hospital no ewa history ansana ye beto 2016 abato no na e hosanka ye wie hospital na de amanka November 2016 na nka ye wie nanso ye ntimi anwie ma ya to aba wie ma mpipi kra nso abedi mfie nwotwe awie ama besi ne na ano ye busa brase odwani o kire se no kre na sikadie bi ni hade koso anu mo ye hwehwemu na onipa na se company ana banka wo ma ban ne besia emma wo mo this is a hospital no sa wo hu se sikadie bi akoso aban na fa sa bre no aban na no teso no sikadie bi akoso no se sika no krofe so de ba no wona mfa mabiu wono a na di sika beboa wo na se di sika na beboa na so be di sika na de a wona mfa mabiu ene na hemfo wo ko so kire se no kre asase no wo matwa wo ma hye project na se na air protect enu nti wo meye na bibia anya fine na asembia si Obreman wo mo se we serious allegation pa yes last minister Obrempong Emmanuel Amakofebua wana wo mo se akuafo wo ho se wono na matumi se precious mining wo mra metu koko ntu na wo metu gold akuafo wo ho akuafo mo wo mo Obreman se Minister for Lands and Natural Resources na matumi dia ma precious mining say precious edini ye precious mining say won metu gold e wo ho na koku a wo mo yam gu fam no nye koku ketu a wo so mo nya tumi di firi so afo ho o se ne ye di san komo na se wo ye na bi obi aba mo se bi a aban ma mo tumi krata so mo metu agudie enti eyampa na senya nananom adentina bibisa ye nananom ntena se ne ne akuafo no ntena se na yensi hu gina ya ansana bibisa akoso na yentua compare because he compensation bi ma your royalties ye tua de ma hemfo tua de ma wo mo but ekwan a the modus operandi no ekwan ya fa so ye no ne hia nokre
oh ye wade nyina ho kwan na so nyina na fata ye eti se mo be ye ne yie no na hia na se nipa no wo ha impromptu na we aba se ye betu agudie na no ho asem enko ebi na esi wa the new crusading guide and wodi abai enti eya asem a eya were hosem pa na ma me mo hwi na me nko the new publisher wono so de kakra ba ha na showdown bi wa ha ho na me di gina na watch that say no dey asene a why kotofofra ba nsuo mu we say hide nothing fear nothing na bodi krata no eno no we say headmaster court fondling headmaster ya asem ya rahusem rahusem pa na Obrempong ma me fa we na me mfa ntu fo kakra sa wo ya ade bi na sanya jai sa wo ya ade bi na sanya jai ade na wo ye ne suma se na ade na wo because human beings ye free be self awareness sa wo ye ade na sanya wo awunim sa wo ankasa wo ye ade na sanya wo ankasa wunim sa ade na wo ye ne etiere mi busa se ade na wo ye ne wo suma se a wo bi enhu ye nti no ama wo timo ya wo de wan hwa woni mu guase ba de wo bre ya wo nya ye nyina e be hyero adie bia wo ye ne suma se enye no onyame ma opportunity to repent change menka assistant headmaster idie no nko awo wo so busa ho se die na wo ya ye nchewo adie na wo ye a ye nchewo you have the opportunity to repent if say minyin ni say sa assistant headmaster no we the first time I woni akoda bi da empo ne akoda yi ankasa kra wo video no atimi se nya ade aye foforo minyin ni say we first time akoda ba ne office wo miamia no fo ebetimi kra ba sa ne office wo no woni nkoda ni bi da wo ho enti enne nyame bo kokko menka wo bi di o busa wo ho se esuma se de na me ya ye ncheme aware na sena brabo fibe na mebo aye ncheme in the corporate world abrabo fibe na mebo aye ncheme electricity ben na wire connection aye nchewo ensuo ben na wire connection aye nchewo oba ben na ne chimpra aye nchewo ben ma warefo oba bia ne chimpra aye nchewo nti wo ba no obeda ne wo keka woni bi chenya me sompa oba warefo owo side cock bi wo baby ba ye nche enti wo ba no ba betena se ne wa ye din ti se de wonya hwe wo opportunity to repent every say woni muguase e ba said the assistant headmaster de ba ye wo so de nam kwanso ba ade bia wo ye ne suma ansa na beti se obi de apie no na nyame abɔ ne kokwache osofo ade na wo ye e wa asori ni mu a eye suma se ankrofo nim sabre repent because woni muguase e ba ebre bi beson ye bepa ebeba bedwam say onyame wotene o say whom the Lord loves he chastises the onyankopon wodo no otene no otia no say wo ya de wo suma say nyame betia jai Akosua jai Obrempong jai Jeremiah jai Ransford jai obeka wo bro obi ehu say when tia do wodo wo nti obema na pie if say enu ni the only way the repentance beba obeye if say wo kra no ehia no esen wo comfort no correct wo kra no if so Bible say nipa nyina say wonya wiase japade nyina na say wo hire wo nkwa e de na wonya ye eti say wo ye bibi wo suma se wonya me betia wo ho akwada say wo antia na wo fie a wo go oni mo se wo bedwam sa na wo suban bi privately na ye tete no wantia e be ba afi wonim gose ne be ye open ama obi ehu say eno na sese nyankopon ye na de ahombrase bebre wo eno na sese nyankopon ye na de true repentance beba and I said the genuine repentance beba wo be ye mema ne nru ho ansa sabre ya ye nche wo no sabre ya office wo wie sika no sabre ya wo change receipt no sabre ya invoice no inflate figures no ye nche wo no repent sabre fi say wo opportunity to change now once Sunday I was off for sabre ya wodi obi yire chi ye nhu jai because ebe pia bonten ama wo sofudie kakraka no ayese wona wo ye senior pastor with that district we are no with that region no wonim guase ne beba poto ye news me de bia meka se Obrempong se wote se bibia to obi a eye niam mienu either say wo no waye bida okay waye bida ene ya nche wo okay anansa wonya bida na mom nyame mu ohunu de e wa kire nyame mu ohun se sa de we eye possible manipa eti wo so fo na mo sisi yi okay eti ye niam mienu afutuo ma eti either say waye bida na uti ye eti man judge nipa no okay
anase unye bi dade nanso nyame ka kire wo say sa assistant headmaster etimi aye we ya atono a onso betimi ato wonso so ede aniema boundaries be na wo sete say de be ya sa de no nto nje na message ni simple yen use headmaster de so me yen ka ne kekensere because e bia wo de wo ye na ye worse as in the teacher ni no eh worse than the assistant headmaster academics or ye no e bia wo de na suma se bone a wo ye no ba ye nchi wuntia etina headmaster de aba na de wo kasa na wo no den name check yourself etina se wo nua bi kura to fo mo a wo na wo gidi se wo ye spiritual no heye na wo so wan hwese eti de opa che ne se wo so fatu hofo eti na bibusa osade na wo ye nusumase abrabo fi be na wo ye ya nchi wo ntia ma utimu ya wo de e ma utimu nya wo de wo fombo eba woni mu guase eba wo beba wo bedwam ama obi ehu nanso nsika wo ba mu ani aba ho so te say the prodigal son na so repent and na and that so be o homa na won so use story e de aboa eti Obrempong eno na wo ka bibi de ai akanfo abebuo nwuma no traduonu miensa chichimu nan no wo say si etufu kukuam na wante a ye ka wani mu bedwam enokre menyi ni se we ni de edi kan ya mayo no ofefe wo mo wa ya che nanso ye nyina ye nsua de ewu imagine say you remove no from office Ghana Education Service wo mo ye school ho kura mo nsi ho Ghana Education Service wo mo ye investigation imagine so mo be ye investigation awie na wudi fo o pension sika nyina abo obra wo bra ye entitlement nyina wa lusu mejiri so wo yire so ne mawo Obrempong mejiri sa papa wo yire ne because hwe ne nsa ka wa hye ne nsa hwe video no a hu se ka wa hye ne nsa hwe ne mu guase a wodi abra na busua hwe ne mu guase a wodi abra na busua friend hwe ne mu guase a wodi abra ne ma it is sometimes wo ye bibia manwene wo nko ho menye pesa me nkomo nya the larger picture ade na wo ye no se yan hu mpo enye nsunsan so wo ma so enim guase ba ka wo yire ne wo ma akora no be date me akogina ba bia ka se Mr. Edu me papa no wo gugu mani mo ase ohini bia okofa young girl bi ni koda hotel da wo yi Ohempong a wo ye paramount chief na Obrempong ye see oba na akofa akoda ketwa ene wakowuo na ye ba ye wo hene da ho na wabo naked lifeless enim guasie wo sei watra nkonwa nyina aka wo kuro mu nipa nyina aka ne manso ye mpanifo na ye tamamu no ne ye dentuma akata so moma ye mfa nyansa nante awreho Mr. Wadie na wo ye ne sumase ya nyame mpa ho ntoma enne ye opportunity man so be repent you nokore mame illegal connection na wo ye no enne ye opportunity man so be go back Tesa wadwen office sika wi no ebe pie o wo twum mu tan ebe pie be se uko tutu fom se wo sachira dia ene you are covered nokore na o se de mu adi no wo mu ninko de aka ne ye mo ho ban nokore or see if my people who are called by my name will humble themselves and pray and turn away from their wicked ways. Then I, the Lord, will hear from heaven and I will come down and heal their land. Oh, me free through Muslim. Enti memma emedru bedwam se de papa yi ni videos ina na mo ye di hu nkomo na yo e bia wo nkomo na eba e bia na wo de no kura be bro ne de no so wonnim de wo ye yemfantu ye hu fa yemfa mobra ninjina ye yento so na enche ye be ma tiefo yemfa number no ntudwa na ebre no so aye 0260196064 and 0260196065 0260196064 and 0260196064 na your Facebook page no Jeremiah Simpson the happy birthday Emma Owura Ruben Lai wo United Kingdom wasi nyame nhyiraw na wo ma kwatenten ene yedie ene osanso de ma Owura Emmanuel Amoako Olam Ghana Limited wasi wonso nyame nhyiraw na wonye okase intiniama mienu ya the happy belated birthday ma Owura Ruben Lai wo United Kingdom wonyame nhyiraw na wo ma kwatenten ena Owura Emmanuel Amoako Olam Ghana Limited wonso nyame nhyiraw na wonye okase enti we greetings awodi abanti Obrempong fa bibra na nche yema etiefo emrem na wodi biba na afi makodwa so tew nyama etiefo abem okay ene mamemo we ni nyina tofa ewa ha na abronye ni mfoni na da the new publisher mu na sane wa trust study as wonya boxing a wobeko we kra de we twam boxing wobeko wrestling ankasa ene wo che se
antichrist candidate wahala. Was say Abranya want showdown with MPP discipline committee live on TV and radio. Was say wajia tum say my friend no discipline committee anim bad your beba ne mu oba mama Sompa TV ne Sompa FM mra. Once na make a choice no story as say trend pa. No correct. Efa Abranya was say live no be ehunu. Na o evidence ahodo na Kennedy Japan camp no. We dey to story trend pa. And na general secretary say on fancy the trim say or ye regional chairman or ye national executive. Nti wo kan nsem no a wo hunu se bono ho anu wo enu wo control bono na city krom de man wo bono ho kra no wo lusu ni nyina nti oni credibility so obeka chi obi so bi anti-christo. Only credibility. So obeka chi obi so bi anti-christo. So Kennedy Japan antichrist. And what can be a majesty in Kodia Agenda there. And to us who need our credibility, we know your can okra. Now, Chronicle, Odehyieba Chronicle say NPP, Eastern Region MPs in our honor. One must say, what a moon Makuma could do. Edward Machita Yakoma, Alhaji Dr. Mahmoud Baumia, and one more catcher, Union for Dr. Obrempong say, Assembly a wakano, one train sign. Ninsem me awake kan efa sa endorsement a wo mokoye ye ne ho no Obrempong aka bi atoso wo mo cheso on the one train sa nya sa de a wo ne de e wo promantem ho wo ne de e wo Brazil dem ho ene asem kase pa ene beba na semufo adwempo kakra ye wo Chronicle mu ene wo che say kudos to Ministry of Agric. One more idea pa, one more timely intervention. Dear no more diaba. Unya the chronicler. Ube who knows any one more chair. Nemu mabaso body and one dema Greek ministry. No, say one more idea pa. War a honomo. Yeah, and also any asim kumakra. Now, banner headline. Yeah, a demo. Our chronicle muno. Watch us. Total Energies. One more. Ubi the one call quarto. Now, quarto. I want to one call. You know, fuwa de lebia. One who say near Total Energies for 1 minute and I say Kutumami Hot Agro and Amon Pelcrano, one more day, one more quarter to a kudibim. I'm a quarter, I shall say within 30 days, you know, 1 million years will be and be intimate and you're fine. Daily guidance to the sun some chronoa, ebi Odehyieba, Ewa Hasia, and Yasim Kumana, want to mean some phone in a day and watch as I want no. Ne luxury cars, ne cars are cassia, Makusa, Dunum 15, Yoko Fwaji. Yoko Fwaji, ne cars 15. Yeah, no cramp on hot bite so. You born a voice in the crowd has here. Then Yasim Kuma, what just had no question idea. One of the Ojana Semina, the Benjamin. Now say, a bias senti when you're gonna need you. None a cast of crampo ya begia. A wagana for you now. We a daily guide, one also kakra. Yeah, what dear by Justice Yanikulendi and a friend so Richard Japa. 1 month 7 so have watched Akonso say NPP Mono. One to our mano. Now, one may chairman, yeah, and Yasim Kuma. Now, when for Dr. Brian, your champion, one also and I can say what you say. Say, will be a bet me a boa NPP. Will be betting me a boa am NPP for be did to me. I will marry moi. A you are not Dr. Brian Champion. And nunti, my and Shebe and Kumu Renifa. Acrobat don't look left, don't look right, look front. Monja animu se wono the new Joseph wa de MPP fo be kwabo shasa asene so no eyo numya for Dr. Brian Champion won de betimi aboa ama bibia atimi akonkan ti atu ahene ne asi ahene foi mokọ abato so a eya amonkai na mo monja ne so se MPB ekọ declare nipa ebeto aba no do so MPs no mo yesen wono akora ka ho adutum ka ho enti wo mokra so ate wo mo ye 85 se so ate aba 84 eguasu gusu tete kakrakra nanso se MPs ni nyina akora declare e de mabaako a nipa ebeto aba ne do so wono grassroots ho no e ho no wo hwe enu nti se be ya grassroots ne betimi agina yie no matimi agina brane ama party no enso atimi akonkan no ene ne niso ade hu no de awrechemu ene awrechechensem e de abre Ganafo eyonimnyamfo Dr. Brian ye Champion wono ne nsem kakra ye wa ha enso no we mama fa we ncha to the Ghanaian Times mu if a trending story na wa boss no ye abron ye de no na ye Professor Dodu story da wo associate professor e wo University of Ghana Professor Alex Doduna what they to just say nwomesua no a ye de politics ewuramu no ehu papa say yenye amonosam free Ghana ya nwomesua mu ebe haye obi aba na obaye de opeaso ye de nwomesua na idi agro eti NDC for ba medie nie MPP for ba medie nie ene ye de ye politics and eba se ba hagene pass say yenhwe enkoda ye ba ye de omu obi wotamale ye si aye ni day student won gran enura akra nanu ba ku bi amhu ye akwada bi ono no school a wonya aye no
deaf and dumb school. Yes, that's why in the boarding war. Because I didn't hear what boss say double track and Ubecham. But the assessor so share Bocras double track and Ubechamua, who say will buy no, and some ultimate cham at once. The assessor will say so when sissy schools need be baby come. Graduate process. Not no more, but 2% will for the same and Qualano. Mefan send another far woman who opposite for the same. Oh, for 10,000. Double track. But then I'm say what's a bounty? Uber who say a best pose. I'm young who says I will kind without strategy. What the other you know? Who says I will be one no kind said double track and Ubecham. What do I not kind without strategy? It will buy and one who say strategy ni hoa and ye wouldn't be yet as a certainty as I would try double track and so. I say what was there is no need, and also admit to say, hey, where dear, I'm poor, na do double track and way, and you can see a buy a bit chamuna, say enough from sir. It is SSA and say, SSC more secondary schools, necessary more dormitories. I said a bit and quadabe bit me a couple because boarding house or no. Double track net me buama way corner way up because we share the number of students na yefa wo mu no a wo mu nyina ntimi nkɔ boarding house at the same time wo mu nya baby na eti wo no pesa wo kɔ single no wo ntimi nya eti de sese honorable Haruna Idris wo kan say we de mesremo na ye politics keke na ye kan ye eti na wo na nam say wo pesa wo for the same number of students na opesa at the same time which double track ni mu na wuntimi nye no and what done wo mu nyina why wo mu nyina gum wo hye wo mu nyina gude etu obi to watermale near the nato enkran so ye day student obi wo kuma say near the nato western region so ye day student adentia because a politics but nka admit say me ba ye no de na do ye his excellency na do danko ko ne mamento so for now because the entire no more double track and say almost you copim say you benya enough secondary schools you benya enough infrastructure ne bekoso no it also want to be for within the shorter period of time want to be for expenditure infrastructure no want to be nya sa eno no wan hwe na contractor na kwesho di works mo entine na hu hia say obeji atum say mama yento double track ne so for the next 5 years okay. But 5 years time no that time na ye sisi more dormitories sabre na ye sisi more boarding houses eti ebeboa na ye free ho but enam say wudwa wonum wo opposition no enam say wudwa wonum e wo opposition nti no wusuro say wo be ka se de na NPP for ye na ye eti say metoa so eti nyanwanwa say Professor Alex Dodu ka say sa politics na ye di wura ye ngumasuam ne ye haye obi aba obeye ne de eti wo pese wo for the same number of students or more. But who person ucha single, who person ucha double track. It why what fakakre bi no wa hwi wo mu nyina agum a day. Wa hwi wo mu agum day. Wa hwi wo mu agum day. Tinchina wa so wo mu ko. Day no. Fine when you school, na so one free tamalemran kran. Da bi ontimi. When you school one free kuma se no one kota kwa. Da bi mu wa. Eti about time mre because of politics. Because of say we ko kasa here without strategy. Eti adenti na ene brebra mama ne ama wonto de wo so no de wo hodada na ne nyina nkwada ne yie die mu a adenti na double track no wonto so ma wo mo now ka so double track no for now de yentimi eliminate no yen continue for the next 5 years na infrastructure no mra bebi ne asisi adan ni bebre na aboa but who pese wo yem fe ni mu na pese wo be admit say you were wrong. Ebiti said no be na esi wo galamsey no ebia na esi wo galamsey no wo kasa wo opposition said ya wo ba sa wo de na wo twe ne betwam but afa wo ba say wo ko na nye easy sa no na Sam George comment ya no make in opposition no onwan for philosophy so ko say Sam George opinion doesn't represent aban opinion and say basa na afa na nchichemu ne beba eti ye besre eyi oman na ye build the nation ye nti be building with atro we have to build the nation with strategy. And as a ba, there is nothing wrong. So be admit to say, who jaw no opposition and yamresa. Who admit no apologize? Yeah, that's the best thing. Now, Mammy, dear Steven, 7 what to be? A concert to be correct. I don't want to comment about it. A concert to but for the purpose of during opposition and coming to government. It was I say who chan who sente. I say who predo. Because as a mau predo was or dialogues na ye bebre kasa na ye bebre etina make us ade ne de opposition nko and being in government nso nko enti wo de unya bana hu sese ansem bi wo ha wo kan ye no
Anko ya, would just apologize. Pacho, admit it. Ghana for the better. Apology and say a be our billet. There be. Aha, na say one yanisa, na se be up as a chinchina train. What can the way na but impossible. Na ma wama or mino sofa. Etina ehadwene eti Obrempong yebe matiefo abam na nsa na meka wo se time heba Mr. Drone se wonya bi no ma na che se waye woni padua eyi ankasa malaria de etimi no ankasa nti yebebbo na yaka wamoaso te se numbie ena time HH mixture and capsules no nso wo ho wo obi a wodwonso a wo bre immune system na yemre wo general well-being time heba Mr. Drone na make am for dia ma wo first baby wonu wo no eti entontom anopheles mosquito no kura wo beka wo a wo no system na bomma eti wonti 80 time heba Mr. Drone wonu moto aduane na enya wo de honam ye wo ya wo sori bia wo bre eno time heba mixture malaria fever etuase ena time HH mixture no de ojonso na wo bre immune system ayemre wo pese wo bo adwuma wo mpamu a eno nso time HH mixture e ma ne mema nyina etimi boa sa wo pedodo atu Dr. Tafrija be mena ne nana tete nuro no ha ma no kekese ene na odigya no eno no nso de boa Ghana fo ntimi srew se time heba mixture enka ba bia wo nuro ni sia na chese wunya no maduro eduro no eno anie eti frese 244417669 0244417669 Hajia special local foods eduane papa fie eti se wo pe banku ene tilapia okro soup ope toza afi ope wache ope jollof ope fried rice ope konkonte ope preference eburebudu nkatenkwan ya benkwan Hajia special ope local ena continental dishes ope bebia yaduane na yeye no yaduane a ye fa ingredient papa nye ingredient na wudi ana wo yemutu no da bi Hajia de kama pa eti na ma delivery guy enye busy ankasa ebra wo first 02463599921 02463599921 Hajia special local foods ediane papa fie atomic kwan so hacho kwan so baby a transition wono se washing bay kese bi wo ho no a na Hajia special ntiko na ekodidi wo no nsu a Kasa natural mineral water sa wo pe dispenser de si office Kasa natural mineral water sa wo pe bottled water Kasa natural mineral water sa wo ye Kasa natural mineral water Kasa natural mineral water abudu nsu ankasa wono mo a ebe kwenche wo thirst amanema akose de wo pe no Kasa Loma Ventures ene de aba wo mo Taifa Enkran ha Bok Hospital echi ho Kasa natural mineral water so refreshing ATG ene frɛ 0206469430 0206469430 and 0303965780 0303965780 say wo na watch da wo di birthday wo ye yi ensu a wo hia Kasa natural mineral water anopese wo twitwi wo sia Pepsodent cavity fighter and ye comfort ya mawo Pepsodent cavity fighter toothpaste and no na say wo tena ho makaka abaji wo sia boso wo tena ho ma wo sia pro what na wama tokura babeda wusim what na wama scent everywhere mu abada bi Pepsodent cavity fighter toothpaste no and na ye comfort dia ma say wunya cavity no 175 gram big family pack no and 120 eja kwade no and 65 and 12 gram no a ne nyina ye na Ghana Dental Association so agi yatum ama sabre de more than 25 years and a Pepsodent cavity fighter ye de adwuma na wo frɛ Pepsodent eye wo muto free line no a 0800161000 0800161000 now with them dentist akasa for free Pepsodent any shop be a ben wono na ekoye Pepsodent every smile matters Promasidor Twisco energy food drink and opay se wo bobi na wono mu a na chese why you nipadua yie kickstart your day with the irresistible chocolatey papa B goodness of Twisco energy food drink. Twisco ya enriching with Enafort into a combination of energy boosting minerals and vitamins akudo a bit is vitamins B, vitamin C and D iron ningina wom. Enti good morning Ghana for yamamu nyina chio yamamachi and opay de chawo Twisco chocolate papa B we na chocolate and a chocolate delicious Enafort vitamins akudo ne nyina na yaka bomu Twisco energy food drink ye wo fie hade obi ene ho Twisco no wonu mu bie Twisco energy food drink power your dream Bell beverages is me mo asonte say Bell beverages the Bell Cola 7
Golden Star, Belmont, and Odehyieba. Sompa OB bus, your next stop no, ye Kaneshi Market. Ye kwa Kaneshi Market, ye ne Bell Beverages for ena eba. Ye de Bell Cola, Bell Malt, Bell Squeeze, Ginger, tonic, soda, bitter lemon, Chapman, ye didn't eba. 80 Bell Beverages, refreshing Ghanaians, one sip at a time. Multiple questions for me more soon to say eba metal, and a glass fabrication installation, ye warm. So what per se, window installation repair, UPVC, any aluminium no, na no. Eti se bia afa na wusi ufie na wupo obi obaba be mpoma no ama wo de yisu ye de UPVC anasa aluminium no a multiple questions for be yama door installation and repairs are saying so obeso mo be siesie ma wa UPVC anasa aluminium no and also ho glazing solutions a bit is a frameless Sompa doors FM. glass ne curtain wall installation ho stainless steel installation ne repair we ho djuma metal rolling gate no burglar proofing so gate automation electric fencing garage door security door. We do everything metal and glass. Now no ye copy wo domi market no. So wo show your platform na ye teso no a multiple question for na be ye ma ye. Baby ye studio once ye pagya studio no kosi abonten e wo domi dwom. Nyame ya dom a ye san pagya studio no de akwa kosi Kaneshi. Multiple questions for ya and be build a platform no amaye na ye begina so adi dwuma. 80 multiple quest designs. Wo frɛ wo mo a wo mpoma anasa wo door burglar proofing ni ade metal roofing gate ni rolling gate no a wo do how remote no na pagya ni nyina wo ye ho adwuma. Frɛ wo mo e wo 0243 178910 0243 178910 and 05440 no abo 6 emako 5 05440 no abo 6 emako 5 wo hwehwe wo mo nso a Isla trade fair chado hono a en wo multiple quest we add metal and glass to bricks we etie for yemra na etie for emrem numbers ye di adwuma ne 0260 196064 and 0260 196065 0260 196064 and 0260196065. I hear Sompa 106.5 FM Accra. Hello. Obaima anapanyanya asumdwenka unso beme na ben mehia na no pay. Because we well ni abema na amwa kwa mekata fi esuboy ewo ayensu ano po. Yeah, esuboy ayensu ano constituency Sompa. Beme na yenkwe. Anapanya minchi ami MP ayo batampa aida adwati go biyo me chen na minchi incoming as chairman ninga watching ejakwe. Let's the MPBA said the part produce doing obi obi to no part why aye nika na ya kono na chairman ninga ona mo watching ejakwe. Ono pe the gaji part now. Say ba na ensem na maka no. Esen amanyo seminti double tracker you will go for the buyer. Take an unqualified inco, edimetre fee, na ebinya kankono. I had year put down on the issue, and then they didn't call it a coast school. I will not feel reading. Or to get a car, if you quiet day, I will not feel reading. Obiti Boa, if you quiet day, okay, post, ya chum. And our ya, I don't know ya the part, I'll say what about Barcelona. You get to say another part. And make it scoop in the about where I am. Scoop depends about where I am. Anything yet your media did at the rate of young Sony and Sassy at the Organa. She didn't swear. I didn't so and Morgana. Now I will be you recorded Nakuna to say, or quite Jackie Gamma and using and Sassy say, didn't your political part organ I heard the mama said. You look for the amount for a bomb, a one, and I can go to bed here. And then Mate medase memfa de waba. Hello. Good morning. Good morning, Bemen. I'm a patch of frozen and free. And there was an OBS game. We don't have from Casemu. I have from Casemu Sumpa, Bemen, I uncle. I and there was more about son of Benjamin Chow, some Copa Sucra, and there was I'm a permanent fan, just so and comma a year papa, Brian a champon. Now, Dr. Brian Champon say, young PP delegate food now say, yes, you want to pay, yes, I want to say, party na soon be, and now, General Secretary can't my it's not that we don't want to own tea. It's not even to be among what they make. Yes, no winning dear, no resource for no other trade, name some, a cinema, no tinny pass, no Casabasa,
only you have a champion on the woman BP. That's why we didn't say, and the Busia. Over the Oma Kosupa, a Tresse, Ghana for MDC for a bit try and throw the can someone in the I comes 27, Ghana had within 7 months, and 10 months on the Diakude. A Tresse, one of that Ghana for Ghana for your per se, that she is unum, the near and the petty unions as a partner, and then. They were the Dramani Mahamani and this about say, more or minor for Bra, your minor home about one year on them, the only one Casabian a year on them. It is the disaster, the secretary tried to guarantee. You know about me and someone or Cate, and it manifesto, you ever consult him for 4 now, 1 year to guarantee Hobrano. Yet no fear, and I wouldn't talk about half of memoir. I have no man or Cate, I guarantee me how. It's also, I cannot say on Pegalan to assassin. So, should I say, Sahim for your own mission, you know what's not there. Only between your bois. I'm guaranteeing no. Yet to make to us, it's on my phone and beautiful a person community, and then no matter that cat one mania or more a year. Sompa FM. Guarantee. Ghana for NPO for a high and people in your boy. That's Men so medan CP Yemfa what bawoso. Hello. Good morning, Akosua. Good morning, ma'am. Me patron e frozen na free here. Patron na me me dance na. Yo, nana, yenko dance man Sompa. Akosua, I'm okay na member who are from na abaso. Na men share Dr. Mahmoud Bawumia. Na men share Hadia Fatia Muhammad. And a John Golden so. The rest I'm doing Muslim to almost so and my. Nimia. Anita and Naya. One more come out with young woman. Woman, now, Cassette Bawumia. You can mind that Cassette Bawumia. What is that Bawumia or the faith to that? Bawumia has sent you, but you can mind almost Bawumia. Woman, that Cassette Yam. Namania, you call Anna, Alia, yes, Sompa. It's not about Anna, Alia, Anna, no one yarding. Anna. The drama of the woman drive. One channel give the now drive Bantana. The Lekina is so more. One customer drive. The Lekina so or say who would they drive. And not the end more Yatin. Linia, school can send me a buy. And this is what we are campaign. Yeah, MPP. Say I'm calling to one of the next year. And I say, far now, President Papa, Miss Bawumia, what was she said? And Yamagana, Pomala, and I said, what your politics are, I look at it, schools and Sunday and your politics. Papa, who not careful, school me upon 4 years. Papa, yeah, I'm obeying the 3 years. I'm not going to cover and obey the 4 years. I can't make buy and obey the 3 years. What was the meaning of your politics? And yet, and your heart. And see, that's wọ́n kò tẹ̀lé ní ẹ̀wọ̀n sùn nsẹ̀nsẹ̀m náà wọ́n mú sáńkọ̀lá ní dáàtì mu ẹ̀nà ẹ̀wọ̀n president náà wọ́n kọ́ àtúnwá kan yẹ̀yẹ́ yẹ̀ fi èsì ìtẹ̀sọ̀ n'ọdẹ rẹ̀dẹ̀ náà wọ́n pẹ́ yìí wọ́n kọ́ yẹ ẹ̀yà wọ́n pẹ́ yìí wọ́n akọ́ àkọ́ náà wọ́n kọ́ wọ́n sika ẹ̀nà galamsey nsuo no yẹ bẹ́ sẹ́ aban akókò àbò yẹ wọ́n edwuma na mo yẹ mo campaign yẹ fẹ́ mo fọ́ àbábọ̀ wọ́n yẹ edwuma no wọ́n tún abẹ́ ní NCP. Come to the change. You say, what's the one about to the and say, I'm a one count one of them to the NCP for any motor, then motor and never do anything to won't you attempt and the Mate, Menso Meda CP, Memfa de Waba, hello. Hello, good morning. Good morning, Bemen. I'm a patcher frost and I'm free. Yeah, boy, I'm got every question. Where some Pakashima? Some Pakashima. Yabu, uncle. You are not pay and therefore I was one I'm dead. And then make time some person can what can you know, man? What let go a bus and none of paper saying yes, because what should I say we have do for 1 year to joke when you are okay, almost return the car by after if that has the end to radio station, let go a bus. It's only I mean, the voice name only devotional because me sorry I can read you with us on the 72 negative. They go a bus and none of pay. Now, me out. Could do when you have Medasi pa Nyamisha unso wabasubo awode amame 0260-196064 and 0260-196065. Hello.
Inya ba machi. Bema na me ba twe from say na free he. Ba free Sompa anyaso tu min kan organize anyaso tu ko beni foni na mo to say. Nyame adom ye ho ye pa kwabena. E dey me ase. Dedi kan man check se former MP. E dey man otobe. I want anyaso tu na min check the former MP so Dr. Admakisi. E dey obi answer I think on so no. E ko yo pen for me so ko ndensi ma. E so se ko ndensi le ko na nim de tumpo. E me fan check se man ni ni jombo din kam le sha chema. Ma me Akosua batampa e be I think no. Now we usu in come get a organizer ni chair but Dr. Memu ba me. Ah papa, I think what. So I be so in check to 3 January. Na Ghana for what jo apita ku si abanya no so. I think what power of big Japan pen fu nyina. Mami, ni ko sando di first. Sando di so I Ghana for Sulia. Wada dai. Odi twa check Ghana for nyina because o ka kire say DSTV for no price no I was so into make sure somebody am better so no man so mo wide Sompa FM. Tell some just catch it but some just catch Ghana for you say Ghana for no and no man o kan went me anya name mu no mo the channels in dia kan Ghana for kan so here channels Ghana for kan so here channels in dia kan come back to the same channels now that's not kan Ghana for the price na no dey. Is there nobody in Georgia Ghana for that? I want to tell you, if the Chinese in that country, you China. Say, and you know, correct. What didn't throw? A company call us appointing a cassette, then people appointing him. Again, we didn't know how never my Ghana. And then Galam say, the Nadu to us, which is a Nadu. As an American, I didn't know. So you some a million, some in the view of Cassette. I saw that blame with the more near and yet. I want to be free. Last week, we quite saw that. Quite the blame when you're and Bobby did to catch the them when you're there. Actually, I watch more than school replacement. Yaba. When I don't me up to the people way on channel. Mate. And nobody in crying. Not that to do with Kumasi. Obiti in crying. Not that to do with Tamale. Obiti someone not to do with Chinyane. Mate, me dance. Mate, memfa the chat to okra. Hello. What am I? Mete unkapa. And you're genuine. Eh, Eja. We try ye. Me do chat to Fanko Sompa Yanko. You and no penny church. And here come on. Miss Account the advanced selection. Now, me fact when I was an amateur on double by the time. Itium. The Ghana for the Drew Marka. None chain coming national chairman, didn't come board. And I buy your son. A year, Edja Safia. On the so bad for national woman organizer. You make I know, and I don't pay any say. In fact, Galamsey. Hi, you better say, you won't say, and cry a near fool. I know how. Woman, I don't know the other you. And you say, young Jenny and young what you may. Then what is a old you will be the account. What can grant your back count? And when you are here, you best say. Abano said no opposition or Kasaya no. You know about 3 days you and could be what you say. And one starting on your warm up. No one move and see any no one pam move through. Said you not or Tata and another say Sompa FM. Dana nano per year so. Yet a bonus to say one pam will move through 110 because or can send the brave what you say. Enti one farm will move through. I bring your better no. I do brew. Mate. Nanka Coco Kaka Nanka. Ni nyina to atwa mate be me na mesebe dance pa etie for ha na yede Ghana today be si Obrempong emsa kakra bi wo phone so apese wodi tudwa na ye ma tip of sports safo kantanka be ma ebi so yi. Okay, nana ye bo ase happy new month to you all. Ye da se bebre sanso ene ye 1st October ene ye si busumi fufuru onyankopon am ye wura busumi dunim wode ye twa ba kumienu am ya bedru du edu die ye won say ayi ye kinkan kra numericals no ye one na waba besi du edu enti be yaba bedu say start from 0 yes 0 ani waba besi edu enti edu du ne die na aka mienu ne ye afena ba wie no ye da nyankopon ase nyame ne ye di ye ono Sompa nso edi ne ye pi. Now, teacher, could you tell me? Say the NPP must do the right thing to win 2028 election. Say Dr. Baumia stands tall. Nidia Odehyieba and so and no. Now, me fa we inform na fi and so this so happy birthday and confirm with the mia prekope.
your friend of Steven or say Adrian Kessier, CEO Edema Adrian Media and Eastwood Production and Big Brain Media. Bro, happy birthday. Nyankopon no mo na unshira. Na oma adwene no enko so enye kese sa. Mami. Yo, meda se Obrempong na ne yete ne kame sorry sui na Safo Kantanka be Dr. Kofi Oduro. Any sia wo mo edi first service dwumadi no aba. First service wie pe na ya bɔ mo dwuma akɔpem se premo beto a. Ye de prem to breka se bɔ no bebremo. Prem to breka se bɔ no ewie ya pe a ye kɔ ye nimu no a na afi ye de mo brasem ye obi asem no aba. Mo brasem